hastalık ve musibetlerden korusun. Saygıdeğer halkımızın dikkatine, koronavirüs tedbirleri nedeniyle cuma namazı kılınmayacaktır. ده 15 سال هم بده نه تجاری که متشتیاب سال ندیت بون اما کاکی شکری خودش وارازی به تکبیر باشه yani millet جی عاجز حال بو کی millet gerek عاجز نبی gerek رجع عاجز نبی çünkü hep tekbir başa hastalık ka او ka pisa hakikaten zahab insan pe demirin o pişti ve ki henak de bejin ma abçiya وقت kuj ve hastalığı tırtsın şode ne atırsın eğer ku çavaj ve hastalığı tırtsın şode bitırsana insanlık ne çok cehennemi Ami çuma atiye girtin, jbona bir nexweşaniye atiye girtin, jbona önlemekê atiye girtin, jbona temizaniyê atiye girtin. Vege cemaat were camiye dibêjin metrekî ji hev dûr bibin. Cemaat bikive camiyê ew hastalık jî tişekê wisa bulaşmış dibî. Yek dibe deh dibe pêncî dibe sed nexweşaniyekê wisa ye. Xwedê ala vî nexweşaniyê ser me derbas bikî. Yani tişekî zaf tehlikeliye. Camiyê me 5000 insan kete camiye. Îro roja înê ye. Ev de tef tijîd biyane maşallah. Çil salat tişekê wisa me nedîtiye. Çarşî vala ye, esnaf perîşanin. تعالی و نخوشینه سر تمام مسلمانا دفر بکه و یا ربی توی بلای جناب مسلمانا درخی تخوشی که کیناب اسلامه یا رب العالمین ته حق ما ظالم آره نیلی انسان یا ربی تبی رحمت تمام مسلمانا و تدری کی خیر وکی یا ربی ول میجاهانه تل میجامجی یا ربی تقبول بکی ام جبوی خدا هاتنه بر در جامعه ام فاطلن دچن و ام قاپالی ام دچن مچاب Allah cümlemize affetsin. Allah cümlemize bu hastalığa def etsin. Allah razı olsun. Allah hepsimize kabul etsin. Cuma namazımıza geldik. Cami kapalıdır. Allah cümlemize affetsin. Allah şifalar versin. Yani mesela camiye atiye girtin ji bu tedbiri milleti ev nexweşînekî salgın nexweşînekî ketiye nav alemê yani û Diyanet İşleri Başkanı jî fetva daye gotiye xutbe nayê kirin bi cemaetê li me ji nayê kirin ev ya ji bo yani salqê me tevekaye ji bo bulaşmışê cemaetê camiyê nebe vî quralê hatiye gotin em tev jî em uymişê vî quralê dibin em zanin ki yani vakti ku vesile mede sebebe mede henek kedin nahoş kevin belki henek nav mede nahoş kevin bulaşmış henek kedin bin nahoş bin evya ve baleke dediğin deji yani sorumluluk ke gelek em uyumuş kurala bin eftişi hani tişeki olumliyet tişeki başem olumlu karşılamışkin sadece em tuhazın vakti mecide yani vakit hebeb karbin ev yani esnafi bile karbin desmej girin limeşkin bile vekiri be diğer türlü hutbe u cemaate limej ne vekirin hem olumlu karşılamıştık. Teşekkür başı yani.